sure ngambani Usho ngothi correct awuthatha isihlalo sakho la bantwana sini mafathula nje. Intwana ngiyicabangela lapha isazi ngidinga ama-subscribers bese of 500 ke at least manje labantu laba bafuna ukungisiza mfethu be-subscribe be-like be-share mfethu. Wena ungene yini ngempela lento le? Yeke lento le. Naw uyangeza indawo le. Ngotwana ungedwa bengizama mina ukusiza ingane ihlale emgwaqeni mfethu neqala ukubhema idami so bengivikela zona ukuthi zisuke emgwaqeni uzibe busy kancane la. No. Yeka lento le sichonza igesi nabo siningi solo nesicula ibhola share lento le. Naw Ngeke mina ngikuxoveke idisk yiwo ukuzuso lapho ukuthi nje ngizoposta ukugcina uma be-subscriber ngiyaqhubeka angeke ngifuna ukuprove wrong ospect ngiyakushaya ulesithathu ngingafikile ku 500 subscribers siyaphetha ukuthi washaya ngingafikile uzokhokha ngokuthi uyojoyina isathelayithi studio. Alright. Wangangena kuyona nami kusho ukuthi ke ngiyayivala i-channel kodwa uma nginga-reach-anga u500 Alright, anginankinga nje.